večer svima. Drago mi što ste ponovno zajedno. To je još jedan dan. Ne znam kako je vama protekao dan. Kod nas je bilo radno. Nije bilo baš borbeno, ali je bilo radno. Ali, iako je došla već subota, i subota sveti dan i kaže dan od odmora i tako, a ja ću govoriti o borbi ovdje. I ovu temu ćemo proučiti nešto malo da razumemo borbu u kojoj se mi nalazimo. Ne samo na ovoj zemlji, nego i ona viša borba u kojoj se nalazimo u konfliktu. I to je jedna borba koja će trajati dok se potpuno ne promijeni sistem. Tako da, iako je danas subota, ja ću pričati o borbi. Vi možete biti u miru, tako, ali ja ću pričati o borbi. Kako je to bilo u početku? Kaže da je Bog pogledao sve što je stvorio i gle, dobro beše veoma. Nije se moglo naći ništa loše. Onome kad je Bog stvorio svet, kako je sve funkcionisalo, životinje, atmosfera, ljudi, a sve je bilo super. Sve je bilo veoma dobro. Međutim, nakon neposlušnosti, mi smo čitali zadnji put onaj stih koji spominje da je zemlja će biti prokleta zbog tebe, iznojit ćeš se i mučit ćeš se za života. Još nešto je bilo dodano. Još nešto je Bog kazao. Ne samo da će zemlja biti prokleta, nego ovdje je on nešto još spomenuo. Prije nego što se on obratio Adamu i Evi, Bog je spomenuo nešto i kazao zmiji. Kad si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zveri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svog veka. Još veće neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvog i semena njenog. Ona će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Da li je kazao poslije ovo poslije Adama ili Eve, sada ne znam da je tačno da li da provjerim, ali uglavnom u isto vrijeme kada Bog kazao čovjeku da će biti prokleta zemlja zbog njega, on je isto se obratio zmiji i on je kazao zmiji da će on staviti jedno neprijateljstvo između te zmije i žene. I šta to znači? Žena u Bibliji, kada Bog govori žena, kada su u proročanstvima se spominje žena, ona je uvijek simbol Božje crkve, Božjeg naroda na zemlji. A zmija je simbol đavola. I kaže ovdje da će on staviti neprijateljstvo između nje i zmije. Znači, Bog će staviti jedno neprijateljstvo između Božjeg naroda i između Sotone. I ne samo to, kaže da će staviti između sjemena njenog i sjemena njenog. A seme je simbol sledbenika. Znači, kada kaže Abramovo seme, to znači oni koji će poteći od Abrama. Isto tako, Bog je na početku kazao ne samo da će biti jedno prokletstvo na zemlji, nego da će biti jedan konflikt. I taj konflikt će biti između onih koji služe Bogu, između onih koji služe Sotoni. Ako gledamo cijelu našu povijest, uvijek je postala ta bitka između onih koji su dizali dobre principe i onih koji su dizali zle principe. I sve do danas to postoji. Konflikt između istine i laži. Između Božjih i đavolovih principa. Do dan danas. I mi smo u tome, htjeli mi ili ne. I to je jedan nadkonflikt iznad svih ovih malih konflikata. To je jedan veliki konflikt iznad nas, čiji je ishod vezan za večna pitanja. Večni život ili smrt. I pod tom velikom borbom, koja je najvažnija, mi imamo i svakidašnje naše borbe u našem malom životu. Ponekad se nama u našem životu čini da mi vodimo neke velike borbe i kao da je nama najteže. Međutim, da ne zaboravimo da svako od nas ima neke borbe. Ovaj svet u kojem živimo je jedna ratna zona. Možda vam se ne čini tako. Ok, mi sada ne živimo u Siriji, tamo je sve razrušeno. Mi ne živimo u Siriji tad i ove mlađe generacije što nisu, ja se ne sjećam Domovinskog rata, sam bila mala,
Ne sjećam ja se šta znači bombardiranje, ja samo vidim zgrade izbombardirane ili vidim posljedice ekonomske, vidim da ljudi i dalje ta mržnja nije nestala. Ali ja ne znam šta je rat, ja ne znam šta znači uzeti samo ovo što imaš na sebi i bežati. Ja to ne znam, ja samo ispričam ljudi što su čuli. I onda tako meni se možda čini da meni je tako dobro. Ali ovaj svijet ima rat na zonu. Zbog ovog velikog konflikta o kojem smo. I nema ni jedan kvadratni metar gdje nikad nije bio rat na ovoj zemlji. Bilo ljudski, bilo između životinja, prirodne katastrofe. Nema ni jednog metra kvadratnog na ovoj zemlji gdje možemo kazati je tu je bio mir. Čak i atmosfera je zagađena. Samo pogledajte na životinje koliko one se bore jedna protiv druge. Mravi se bore protiv mrava čak. Ovi insekti što su u zemlji. Zašto nema mira na ovoj zemlji? Opet se vratimo na onaj stih, se kazao lepo. Knez ovog svijeta je đavo. Tamo gdje je đavo, tamo nema mira. On na svaku Božju intervenciju da učini nešto dobro, on odgovara s gnjevom. Njemu se sviđa da uništava. On mrzi svjetlost, on mrzi Boga. I on je zavisti i ponosan. I u njemu nema više ništa dobra. Ništa. On se toliko iskvario za ovih 6000 godina, da u njemu ne možeš naći više ni ono malo dobra. Znate kako ljudi kažu, bar ono malo dobra da imaš u sebi. On je toliki monstrum da čak ni ljudi više ne mogu da izdrže neko zlo što u njegovom umu bude. On je uništitelj. To je njegov karakter. I sve njegove namjere su usmjerene da bi uništio čovječanstvo i što je više moguće ljudi povukao u propast. I to sve on radi da bi se Bogu osvetio. On je imao izbor da izabere hoće li Boga, hoće li bez Boga. On je izabrao da hoće živjeti bez Boga zato što tako bolje. Onda kada je bio zbačen na zemlju se malo prevario, vidio da mu nije baš bolje. Htio da se vrati, nije bilo moguće zato što je dalje ostao zao. I onda je on, kada su pali ljudi, a Bog za njih napravio plan spasenja, on je odlučio, ne, ako sam ja već izgubljen, i ovi mora da budu izgubljeni sami. Što više ljudi da bude izgubljeni. Zato on vara ljudi i svašta im nešto nudi i prodaje im svašta nešto i smješka im se. I oni kupuju od njega stvari, prodaju večni život, a oni imaju šansu, on nema. Ali eto, on je veliki varovac, kaže otac laže. Zato sve radi da bi se Bogu osvetio, da bi što više ljudi povukao u propast, da mu zada patnju. I Isus ga je nazvao krvnikom ljudskim. Znate ko je krvnik? A vi nemojte se plašiti. Ja sada neću vama, eto sad je navečer i za 3 sata, zato što ćemo držati reformu, tako zdravo, da lepo spavamo, 10 sati da budemo u krevetu. Eto za 3 sata ja neću da mi taj ružne snove. Što ja vama kažem za ovog krvnika, što on u ovoj zemlji živi i što nam ne da mira, nemojte se plašiti. Nisam to htjela. Ali znači da mi imamo takvog neprijatelja usred svih naših drugih bitki. I bitke s nama samima, imamo i defekt u karakteru koji trebamo pobijediti. Možda nam se čini sad nemoguće pobijediti. To ne samo da se boriš samim sa sobom i još moraš znati da i ovaj radi na tvom uništenju. Kakve šanse imamo za ikakvu pobjedu? Eto, ovo mene podsjeća na Davida i Golijata. Jedna priča što sam još ko mala, tako, bila neka dječja Biblija, onako naslikana za djecu, tamo neki mali mrnjo, neki veliki div, ovaj sa pračkom. Kako je to bilo? Da mi ispričam. Znači, bio je rat između Izraela i Filistejaca. I Filistejci imali jednog ogromnog čovjeka, što kaže da je bio 6 lakata i ded. Ja sam tražila na internetu koliko je jedan lakat i tako. To je najmanje 2,70 m. To je bio visok. I on onako veliki. Svaki dan izlazio van. Svaki dan izlazio van iz logora i on kaže, zašto da se mi tučemo jedni sa drugima, taj Filistejac? Nego, ajde jedan od vas i ja. Ko pobedi mene, svi Filistejci vama sluge,
a ako on mene pobedi, mi vama budemo sluge. A ovi Izraelci kad vide ono, se sledi krv u žilama, bježu kuću. Eto tako, oni bili strašljivi. Pa čak i njihov car Saul bio strašljiv. Jednog dana dođe mali David. Dobro, on je bio mladić, nije bio baš tako mali, ali on bio pastir, bio najmanji od 8 braće i on kao pastir, a bio je hrabar ovako po prirodi i pobožan. I on kad bi naišao lav, medvjed i uzeo ovcu, on ne bi bojio se mladi medvjed. I što bio, šta si uzeo moju ovcu? On njega lupi, uzme mu ovcu. Bio hrabar. I dođe on i čuje kako izlazi ovaj Golijat, filistejac, kako on govori ružno na Boga, kako on niste ništa i tako vređa. A ovaj tu se razgnjevio. Kaže, ma ko je onda vređa Boga Izraelovog i njegov izabrani narod? I on se ohrabri i kaže, iću ja da se borim sa njim. I uzme on sa sobom tako neke glatke kamenove, ima on svoju pračku, uzme glatke kamenove iz potoka, stavi ih u džep i dođe on Saulu i kaže mu, ja ću se boriti sa njim, kaže on izraelskom caru. A Saul tako ga gleda i on kaže, pa dobro, eto, evo tebi onda moj oklop, evo ti moj mač, evo ti ovo. I naoružaju oni njega od glave do pete i kada ovaj se htio pomaknut, ne može, teško to njemu svo to železo. Kaže, neću ja to. I ide on tako sa pračkom, eto. Ide i izađe van, kad izađe Golijat, izađe David. A Golijat gleda, vidi kako ovo je to nešto mali, kao ništa on meni tako, a David njemu kaže, ti ćeš danas da izgubiš život. I Golijat se razgnjevio i sav u oklopu trči, ali napravio jednu grešku. On je, znate kako stari vitezovi imali su kacigu, pa imali su onaj vizir, ili kako se to zove, da možeš da ti zaštiti oči, a vidiš samo kroz rupice, tako? On to podigao, ne i on mislio. I on to podigao i trči on na Davida, ide David k njemu i David i lupi ovoga u čelo. I to, izvinite, ali možda je to bilo samo taj kamen, a možda je i Bog malo ubrzao taj kamen. Ali u svakom slučaju, taj Golijat je pao. Znate, ima tu jedna slaba tačka, sljepočnicu ako ti udari tako. I to kad te lupi, ti se malo ošamotiš. I ovaj veliki div, padne dole ošamućen, dođe David, uzme njegov mač, tog istog diva, ubije ga i Filistejci se prepali, pobjegli. Šta je kazao David? I znači sav ovaj zbor, sav ovaj narod, da Gospod ne spasava mačem ni kopljem, jer je rat Gospodnji, zato će vas dati nama u ruke. To je kazao David Samuel. Dakle, vidimo da sa ovom Golijatom. Vidimo da Bog ima jednostavne metode da on riješi problem. Sotona je luka voskoč, on je daleko više, daleko sposobniji od onog Golijata. On je luka vojskovođa. Ja sam našla citat u jednoj knjizi, jako mi se sviđa ovaj citat. Sotona je luka vojskovođa, ali jedan, šta kaže ovdje, snažan, pametan, visoko obrazovan, ne kaže tako. Kaže jedan ponizan Hristov sledbenika može nadvladati. Kako je to moguće? Sjetimo se onog velikog događaja. Znate, ovo nije mala stvar. Oni jedva uspjeli nakon 7 zala, jedva pustio njih faraon. To što on je bio ubijen prvorođenac, to ga je malo tako slomilo i on kaže, idite, molite se vi Bogu za mene. Ali što ga malo tako tuga, došao sebi i već nakon kratkog vremena ide on za njima, a oni beže. Neće oni više u Egipat da budu robovi. I dođe oni do tačke gdje nema više put. Ovdje je more. A faraon dolazi sa vojskom. A šta su oni? Oni bili, šta su uzeli oni sa sobom? Nisu uzeli oružje, oni uzeli hranu, životinje, decu, odeću, kola, možda neka i tako.
I oni beže. A ovi tu besni, na kolima, idu za njima. I oni se prepali. Šta će biti? A Mojsije njima kaže, vidjet ćete kako će vas Bog izbaviti. Zamislite, Bog samo razdijeli more na dva i napravi put. Nešto što to nije moguće nikakvim napravom ljudskom napraviti. Tako da ti uzmeš sada nešto i razdvojiš tako vodu sa nečim da stoji kao zid. Pa voda ima uvijek tendenciju da padne i da se pomeša. Ona stala kao zid, kao neka kocka. Tako, zid. I oni prolaze između vode i zidova koji stoje, božanskom silom on ih drži i oni prolaze. I kako je završilo to? Oni prošli i krenuo faraon za njima sa svojim vojskom. I kad su oni došli usred mora, a Izrael izašao do zadnje osobe, more samo se preklopilo. Ja sam vidjela na internetu ima nekih arheoloških tako zanimljivih iskopina i stranica gdje su baš u Crvenom moru vidjeli neke neobične reljefe koji izgledaju kao stara kola, na kojima naravno sad su narasle neke biljke, tako, ali imaju oblik baš kola. Tako da, dobro, Biblija ja znam da je to istinita knjiga i da ona u svim izvještajima ne laže, ali to je bilo tako jedan zanimljiv događaj da ti stvarno nemaš put da izađeš. A Bog kaže mora, ajde levo, desno, to je to. Ili još jedan događaj, žela bih da vam pročitam, ovo je jako zanimljiv isto događaj. A kad car Sirski, to je bio isto jedan poganski narod u vreme Izraelskog carstva, vojnaše na Izraela, većaše za slugama svojim i reče. Sad on pravi ratni plan. Kaže, tu i tu neka stane vojska moja. A čovjek Božji, bio je to Elisej, poslak caru Izraeljevom i poruči, čuvaj se da ne ideš onuda jer su onda Sirce zaspe. Znači, Bog pokazao proroku što ovi imaju planove ratne. I car Izraeljev posla na ono mjesto za koje reče čovjek Božji i opomenu ga te se čuvaše. I to ne bi jedan put ni dva puta. Znači, to više puta se ponavlja. I sad, ovaj sirski car, kako oni uvijek znaju naše planove? I smuti se srce caru sirskom zato i saznaši sluge svoje reče. Hoćete li mi kazati ko od naših dokazuje caru Izraelom? A jedan od sluga njegovih reče mu, niko care, gospodaru moj, nego Elisije, prorok u Izraelu, dokazuje caru Izraelom reči koje govoriš u ložnici svoj. Tada reče, idite, vidite gdje je, da pošaljem da ga uhvate. I javiše mu govoreći, eno ga u Dotanu. I poslao onamo taj sirski car konje i kola svoje velikom vojskom. I oni došavši noću, okoliše grad. A ujutro sluga, jer se ima ovakav sluga čovjeka Božjeg, ustavši izađe, a to vojska, oko grada i konji i kola. I reče mu sluga, jao gospodaru, šta ćemo sad? A on mu reče, ne boj se, jer je više naših nego njegovih. I pomoli se Elisije govoreći, Gospode, otvori mu oči da vidi. I Gospod otvori oči momku te vide, a to gora puna konja i kola ognjenih oko Elisije. Bog je poslao svoje anđele, koji su imali neka potpuno drugačija sredstva. Kaže, ognjena kola. Konja i kola ognjen oko Elisije. Bog ima svoju vojsku. On je nemoćan. Šta se dogodilo? Kako je Bog riješio taj slučaj? Da li je ovdje bio rat? Da li su oni njih pobili? Anđele, da li su pobili te Sirce? Pogledajte kako se završilo to. A kad pođoše Sirci k njemu, znači kad će oni u napad, pomoli se Elisije Gospodu i reče, oslepi ovaj narod. I oslepi ih po reči Elisijevom. Znači oni su jednostavno slijepi. Tad im reče Elisije, mi ovo put, mi ovo grad, hodite za mnom i odvešću vas čovjeku kog tražite. On je njima tako rekao da oni idu za njim. I odvede ih u Samariju. A kad dođeš u Samariju, reče Elisije, Gospode, otvori oči da vide. I Gospod tim Sircima, toj vojsci, otvori oči i videš na to bijehu usred Samarije. E sad, izraelski car, sad je on jaki, i sad on reče Elisiju kad ih ugleda, hoću li biti? Hoću li biti? Da, hoće on za njih tući. A on nemoj misli i reče, nemoj biti. Da li ćeš one pobiti koje zarobiš mačem svojim i lukom svojim?
Iznesi im hleba i vode, neka jedu i piju, pa onda neka idu Gospodaru svom. I ugotovi im Gospod velikom, te jedoše i piše neprijateljima. Pa ih otpusti, a oni otidoše Gospodaru svom. I od tada ne dolaziše čete sirske u zemlju Izraela. To je mogao biti jedan veliki sukob. I Bog je mogao da se samo jednim potezom da riješi te neprijatelje. Ali on nije to htio. On je njima htio dati svjedočanstvo o svojoj milosti. I oni su njima učinili dobro. I Bog je dobrim pobjedio zlom. Dakle, pobjeda u borbi za život nije u našoj snazi, nego u onome tko je s nama. Sa Davidom je bio Gospod, on je pobjedio Golijata. Imali smo primjer izraelskog naroda koji nije mogao da nađe izlaz. Ali Bog je bio s njima. Bog nije ništa nemoguće. On i prirodne zakone je promenio. A u slučaju ovom, on je poslao svoje vojnike da budu tamo, da im se ništa ne dogodi. Ali je to riješeno na jedan potpuno drugi način. I pogledajte što kaže još u Bibliji. Jer ovako mi reče Gospod. Znači, ovaj Gospod kazao Isaiji. Kao što lav i lavić riče nad lovom svojim, iako se isviče na njim mnoštvo pastira, on se ne plaši od vike njihove, niti se pokorava na buku njihovu. Tako će Gospod nad vojskama, jako zanimljivo, na više mjesta u Bibliji se spominje da Bog je Gospod nad vojskama, znači on upravlja vojskama. On će sići da vojuje za goru Sionsku i za Hum njen. Kao ptice krilima, Gospod će nad vojskama zaklanjati Jerusalim i zaklanjajući izbavit će i obilazeći sačuvat će. Ima još jedan događaj, zanimljiv. To je bilo kad Isus bio u Getsemani, kad su došli i uhvatili ga. I kad je došao Juda i poljubio ga, Isus reče mu, prijatelju, šta ćeš ti ovdje? Tada pristupivši, digoše ruke na Isusa i uhvatiše ga. Zato što to je bio znak, kad Juda poljubi Isusa, tako će ga ovi prepoznati. I sad oni, vidjevši to, da je to Isus, uhvatili ga. I gle, jedan od onih što beku sa Isusom, drugi se kaže da je to bio Petar, mašeši se rukom, sad ono će izbaviti Isusa. Mašeši se rukom, izvadi nož svoj, te udari slugu po glavaru svešteničkog i odseče mu uho. Tada reče mu Isus, vrati nož svoj na mjesto njegovo, jer svi koji se maše za nož od noža će izginuti. Sad, pogledajte ovo, ili misliš ti da ja ne mogu sad moliti Oca svog da mi pošalje više od 12 legiona anđela? Znači za svakog učenika po jedan legion, na mnoštvo. Sad, Isus je u jednom stanju da on ima moć, da on jednom riječu, samo riječu on je bio Bog, da samo jednom riječu te protivnike zaustavlja njihove namjere. I ima je moć da kaže Bogu, Bože, pošalji mi anđele. Ali zašto nije pozvao? Ako on kaže, misliš da ja ne mogu pozvati anđelu pomoć sada? Kad je to bila jedna borba. A onda on dodaje, ali kako bi se ispunilo što stoji u pismu da ovo treba da bude? Ima još jedan primjer. Hrišćani mučenici. Ovdje se spominje jedan izvještaj u Bibliji, to je bio jedan proročki period kada je jako mnogo mučenika umrlo. I kaže, i kad otvori 5. pečat, vidim pod oltarom duše pobijenih za reč Božju i za svjedočanstvo koje imahu. I povikaše glasom velikim govoreći, dokle Gospodaru sveti istiniti. Ne sudiše, nekajš krv našu na onima što žive na zemlji. I dane biše svakom od njih hadine bele i rečeno bi da počinu još malo vremena, dok se navrše i drugari njihovi, braća njihova koji valja da budu pobijeni kao i oni. Tako zanimljivo. Isus je kazao, ovo treba da bude. Znači, on sada ne smije da apelira na pomoć, nego tako treba biti. Ovi kaže, ovi moraju da budu probijeni. To znači da postoji viši plan. Jedan viši plan. Božji plan koji upravlja događajima. Sad sam ispuštila dolje u naš život. Mi smo nešto sam spomenula tog velikog konflikta u kojem se nalazimo, da razumemo da to je jedna velika borba između Boga i Sotona, njihovih principa.
I mi smo u toj borbi htjeli ili ne. I dala sam nekoliko primjera da ne moramo se ni bojati Sotone, iako on jako moćan. Mi znamo da možemo pobijediti ako je Bog s nama, nekoliko primjera smo pročitali, ali ponekad se događaju neki događaj u tom velikom konfliktu koji su dio jednog višeg plana i kada se čini da smo izgubili. Zato što ti mučenici, oni su svi umrli. Zašto su oni umrli? Pa ima više razloga. Jedan od razloga je to da svijet, sam svijet, vidi šta znači kada ti počneš nekoga progoniti zbog toga što on vjeruje. Kakve su to posljedice? Koji je duh iza toga? Da se otkrije ta progonilačka sila u pravom svijetu, zato što oni su progonili u ime Isusovo. Da ti vidiš ko su oni ako oni u ime Isusovo progone ove druge. Tada svet malo uvidi karakter progonilačke sile. I još jedna stvar. Kada jedan mučenik umre za Isusa, on pokazuje time da on više voli Boga nego ovaj život. I onda ovaj drugi koji to vidi, on biva osvjedočen i on isto se odluči za Boga. To isto bilo jedno seme. I ima, Božji planovi su jako veliki. I on ponekad dozvoli da naizgled tama pobjedi. Naizgled. Ali kaže da sve to ima vrijeme. Kaže, dokle? Kaže, ima jedno vrijeme, određeno vrijeme. Da samo to ukratko razumemo. Sad se mi spuštamo dolje, ovo je naš život. A ovaj konflikt je dalje prisutan. Dok god se ne završi sve, to će dalje postojati. Kako izgleda naša životna borba? Ja sam stavila životna pod navodnike, mi smo već učili nešto o tome što je život. Znate kako izgleda naša životna borba? Ona je onakva što mi smatramo za život. Takva nam je životna borba. Ajde da vidimo neke primjere. Ako je za mene život, što misle ljudi iz visokih krugova u meni? Ja ću se jako boriti da ispunim neke kriterije. Naprimjer, neku posebnu odjeću ću kupovati. Cijeli svoj život ću usmjeriti ka tome da taj cilj dosegne da budem prihvaćena u tom krugu ljudi. Znači, za neke je životna borba u tome da opstanu, da budu u visokom krugu. Sve što će oni nešto učiniti. Prodat će ovo, samo da im se zadrži ime, da imaju nešto. Oni cijeli će svoje napore usmjeriti u to. Često puta mi mislimo da ono što mi mislimo za život, da je takav svet. I to je za nas svet. Znači, oni misle da je to je život i tako svet funkcionira i da to je cilj života. Drugi primjer. Ako je za mene život, da se borim protiv zagađivača. Ima nekih ljudi što su spremni da dadu život, što sednu u brod i oni će sa onim svojim malim brodom da napadnu onaj veliki brod koji lovi kitove. Ovi sa malim brodićem, oni će se staviti ispred onog ogromnog broda i kažu ne možeš ti dalje zato što ubiješ kitove. Mislim, neka je to život. Oni su spremni da dadu život da zaustave ove što izrabljuju kitove. I oni sve svoje životne snage usmjeravaju na to. To će biti onda moja životna borba. Znači, naša životna borba je vezana uz ono što mi smatramo da je važno u životu. Treći primjer. Kako je moj život da imam ispunjene neke telesne potrebe? Naprimjer, da jedem, pijem, da se obučem, da imam grejanje, imam vodu, kuću, auto, onda malo dalje imam i kompjuter, telefon, tako. Odnosno, da mi bude komfortno, ja ću sve svoje snage, psihičke, fizičke, i svu svoju borbu voditi oko toga da ja si ispunim te ciljeve. I to će biti moja životna borba. Životna borba. Ali ja to koristim da se mi lakše razumemo, jer to za mene nije život. Razumete? Trčati sa tim prolaznim stvarima. Mi smo o tome učili, ali da se lakše razumemo, ja kažem životna borba, na ovaj život što mi sebi ovdje organizujemo. Četvrti primjer. Ako je moja životna borba, za neke to stvarno životna borba, da dokažem svima da sam u pravu i da ono što mislim je ispravno, moj će se život i vrtiti oko toga. Znači, ja ću sve svoje fizičke i psihičke snage uložiti u to da ja dokažem onome da ipak ovo što ja mislim je u pravu. Ja ću sjediti na krevetu navečer
I mislit ću kako da ja onome dokažem. Pokažem. I samo gubi snagu. Eto. A imamo i peti primjer. Ako je moja borba da moje deci bude dobro. Da moje deci bude dobro. Ja ću sve svoje životne snage iscrpiti. I živce. Već sad često ne cijeniš. To više se muči za njih. Rijetko su djeca koja cijeni. Rijetko. I ja ću sve to iscrpiti da njima bude dobro. A ja sam dobro opet stavila pod navodnike. Zato što, znate šta, moje dete možda može imati hranu, odjeću, može imati komfort, ali da njemu bude stvarno dobro, on mora da bude dobar čovjek. Džaba sam ja njemu sve dao, pa on nije dobar čovjek. Neće njemu biti dobro, nikad neće biti zadovoljan, nikad neće biti sretan, što više će biti sebičan i onda se roditelji čude što ostanu sami u starosti, djeca ih ni ne posjećuju. A možda su roditelji imali krivu sliku šta je dobro. Ali da bude dobro, da ne bude on tako siromašan kao što sam ja bio. Ali znaš, ti si bio siromašan kao tata ili mama, ali nisi postao zbog toga loši čovjek, nego naprotiv si postao bolji, naučio si da cijeniš više, da poštuješ, da se trudiš, a njima sve daš na pladnju i još i to ne cijeni. Šesti primjer. Ako je moja životna borba da ozdravim od bolesti, i oko toga će se vrtiti sve moje misli. Svako ima različitu bolest. Ima uvijek ono karaktera što mi smatramo da je život. Sedmi primjer. Ako je moja borba da zavladam svetom, za neki je to jako važno, da imaju vlast, da upravljaju drugima, da upravljaju svetom, bogatstvima. Ja ću tražiti metode i borit ću se da vladam. Za neke to je životna borba. Oni ne mogu drugačije nego da oni to hoće biti gore. Sad ima i pitanje. Imajući u vidu sve ove naše želje i borbe, da su mi istovremeno u jednom mnogo višem konfliktu, možemo li se mi dopustiti da toliko zaokupimo naš ovim zemaljskim ciljem i borbom, da živimo kao da ona viša borba uopće ne postoji? Koji god bio naš cilj ovdje na zemlji? Da li možemo mi sebi dopustiti da se toliko zaokupimo ovom životnom ovdje na zemlji dolje, ovom borbom, ona nas toliko zaokupi i iscrpi, da mi izgubimo iz vida ono što je iznad nas. Znate, ne znam da li ste vi imali takve iskustva, ali kada dođeš u neki veliki grad i šećeš ulicom, rijetko kad sam vidjela ljude da su se ovako šetali, gledajući u nebo. Znate? Da su se tako šetali. Nego, kako se šeću? Ovako. Samo levo, desno, gledaš šta je u izlazima. I ove zemaljske stvari toliko nas zaokupiraju da mi rijetko kad pogledamo, pa gledamo i nebo. Znate, kada se zagledaš malo u nebo, vidiš da nema kraja. Gledaš, nema kraja, dubinu. Ali ljudi toliko ih privlače ove svjetlucane stvari, da oni rijetko kad podignu glavu prema nebu i sjete se da postoji nešto više. Samo zvijezde pogledaj. Ako možeš izbrati zvijezde koliko ih ima. A ipak mi mislimo da samo ovaj život je samo ovdje. Često puta mislimo da je život koliko je velika naša kuća, to je život i to je svet. Tako mi mislimo često. Upravo tako i živi većina ljudi na zemlji. Toliko su zaokupljeni ovim zemaljskom malom borbom, da u onu višu borbu gotovo i ne vjeruju. Da postoji. Neki ljudi kažu ni ne postoji đavo. Dok istovremeno oni vide stalno uništenje. Stalno vide da tu nešto dobro i zlo se boli. Oni to vide. Ali oni kažu nema đavo. To su priče. Međutim, on baš ima najviše uspjeha kad ti kažeš da on nema. Jer onda on radi nevidljivo. A ti kažeš to slučajnost, to sudbina, kaže. Počeš od hrišćana. A još više počeš od adventista. Znate zašto? Zato što adventisti, advent znači dolazak. Oni kažu da čekaju Isusa da dođe njegovo carstvo, njegov sistem pravednosti. Adventisti gdje su? Gdje se čuje njihov glas?
Čuj negdje da neko kaže Isus dođe, nemojte se vezati za ove zemaljske stvari. Nema više. A adventisti svoje umne i tjelesne sposobnosti su stavili u službu ovom svijetu da vam bude komfortno. Eto, tako žive. Mi, adventisti, moramo biti iskreni. Eto. Čak i ovi koji kažu da veruju da dođe Isus pred. Zaokupani zemaljskom vodom. I eto, tako Sotona smislio plan, kazao svojim anđelima, dati njima neku zanimaciju, što god bilo na ovoj zemlji, samo da im se skrene pozornost. I eto, uspio je da izvrši tu svoju misiju i danas su ljudi jako time zaokupirani. I spavaju. Dakle, naša borba, životna borba, može izgledati ovako. Ili ovako, ili ovako. Ili ova tačka, ili ova tačka. Može izgledati ovako. Borim se za ovaj život i neki zemaljski cilj koji sam postavio. A može izgledati ovako. Borim se za večni život i borim se ovdje na zemlji da opstanem. Jedna uključuje i ovo večni, je svjesna ovog večnih stvari, a druga je samo vezana za ovo zemaljsko. I onda ne možeš pobjeći od zemlje. Isus je kazao, kad se molio Ocu, ja te ne molim moći da ti njih uzmeš sa zemlje, nego da ih sačuvaš od zla. Znači, ne možemo mi otići od zemlje, ali u svoj toj našoj životnoj strci, da li mi smo svjesni onog više stvari što se događa oko nas? I sad kad podvučemo crtu i razmislimo, šta ću ja onda uložiti svoje životne snage? Samo za ovaj život? U svakom slučaju je borba. Isto kao i patnja, isto kao smrt, isto kao udarci što dođu. To će biti do kraja života. I to treba prihvatiti da je to istina. Da ćemo do kraja života biti u nekoj borbi. Ja iskreno ne volim mnogo razmišljati o ovom životu. Ja sam se već zasitila. Meni ljudi ne vjeruju kad ja njima kažem, ali ja se osjećam staro. Možda se vama čini ona mlada, pa malo sad tu tako nešto svješka, pa malo radi šale. Ali u mom srcu ja sam toliko sita, ja ne znam više šta ovaj svijet meni može da ponudi, da bi to mene učinilo sretnom. Već mi je postalo dosadno. Kada dođe đavo sa iskušenjima da mi nešto ponudi, ja već onako, opet stara priča. Kao onda kad dođe muha i ti i opet, i onaj komarac ponuđe. Znači, dosadio, ne znam šta mi još hoće ponuditi. Ali volim da barem malo generalno razumem ovaj život, da ne budem baš, eto, da živim i da ne vidim ništa. Vidim ja ovaj život, ali ne dajem puno na njega da se oslanjam. Zaključak ovih stvari je da naš život na zemlji borba, bez obzira koji cilj postavim. Ne moraš uopće biti vjernik, uvijek ćeš imati borbu. Možeš biti, na primjer, neki političar, da ne vjeruješ u Boga, uopće. Ali opet ćeš imati borbu. Naš život uključuje radost, ali i patnju. Oboje. Naš život uključuje zdravlje, ali i bolest. Uključuje život, ali i smrt. To je sve u ovom životu, u jednom paketu. I ovaj život ima svoje vrijeme, kao broj otkucaja srca. Kuca, 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 kuca i stane. To je to. Kao ova baterija. Dati na bateriju, istroši se, stane. I što je onda život? Bio i prošao. Jedva da si kazao riječ život, jedva da si kazao joj, što mi lepo, i prošao. Tako brzo. Ipak svaka borba, borio se ti za večno, borio se ti za prolazno, ima svoja pravila i potrebe. Ja sam ovdje našla nekih 14 pravila, praktičnih, koji svakom od nas mogu pomoći kad imamo neke borbe. Na prvom mjestu moraš imati cilj kad se boriš. Što god on bio, postavi cilj. Ja kažem, izaberi dobar cilj. Budi mudar, izaberi nam mudar cilj. Znamo dakle dolaze mudrci. Onda nakon toga, kad imaš cilj, napravi plan. Nemojte misliti da ovaj život je samo kako ćemo, lako ćemo. Eto, nije tako. Neke možda
ponekad u nekoj kulturi, ako živimo što je malo površno, jer ima različitih nacija i kultura na ovom svetu, neki su jako površne nacije. Znači se nekako. Naprimjer, Njemci, oni vole sve izračunati tačno i zanimljivo napredno. Mi su napredna nacija, svi hoće u Njemačku. Ovi Sirijci, oni svi hoće u Njemačku. Zato što Njemačka, šta kaže, sklanjena, napravljena. A neke druge nacije koje neću spominjati, imaju dobre želje, mnoge planove i tako, a kad treba napraviti plan tačno i držati se do kraja, ne uspiju. I cijeli katastrofa države. Znači, napravi plan, dobro izračunaj prednosti i nedostatke da ne budeš iznenađen. Šta će biti, nisam znao i tako. Dobro izračunaj, kao kad gradiš kuću. U gradnji kuće, pa to je jedna umjetnost. Ja ne znam ko od vas zna graditi kuće, ali kad sam ja vidjela šta se moraš paziti da bi izgradio kuću, onda sam shvatila da to nije baš jednostavna stvar. Naprimjer, jedan mali sifon. Moraš paziti da bude nivo, da ide prema njemu. Znači, ti kad već radiš, moraš na ovaj mali detalj isto paziti. To je samo sifon. A kamoli sa električnom strujom gdje ide tačno, da ju označi, da znaš gdje je u zidu, pa onda kako želiš provesti vodoinstalacije, pa koliko je cev, pa... Samo jedna kuća. A život? Život je veća stvar od jedne kuće. Tokom borbe drži pogled upravljen na cilj. Neki ljudi su krenuli s ciljem, odlučni, hoće napraviti, ali tokom borbe padne im pogled i izgube se. Tako. Kao kad kreneš na ono more sa barkom i s brodom i veliki ocean i ti spremio cilj. I dogodi se da izgubiš cilj i šta onda? Kako život izgleda? Samo plutaš, ne znaš gdje si, ne vidiš ništa i onda ljudi budu depresivni. Izgubi cilj. Četvrta. Odupri se utjecajima koji ti skreću pozornost. To mogu biti neki utjecaji, tako. Može biti nešto, na primjer, skreću ti pozornost neke banalne stvari koje uopće nisu važne. A mogu biti neke osobe koje vrše na tebe utjecaj. Ajde, ne, ja znam bolje, ja ću tebi dati savjet i tako. Koliko god te osoba voli, ti proračunaj, da li je stvarno to tako? Jer ima, znate, ima slučajeva kada neko iz ljubavi, iz straha i tako daje ti neki savjeti koji možda nisu baš za tvoj dobro. Znate, i Marija je isto Isusova mama. Ona je isto imala neka očekivanja od Isusa. Ali Isus je imao granice, on je znao šta je od Gospoda, a šta je ljudsko. Ili Petar, kad Isus kazao da će on da bude da strada u Jerusalimu, Petar njemu kaže, neće to biti od tebe. A Petar nije bio svjestan šta on govori. Ako Isus ne umre, pa ti Petar ne možeš da živiš više. A on je, neće to biti od tebe, zašto? Zato što on je mislio, ako Isus bude patio, ja ću morati patiti. To ljudsko progovorilo iz njega, da je njemu Isus morao kazati, idi od mene Sotona. Zato što je Sotona bio u Petru. Znači, Petar volio Isusa, ali u jednoj slabosti iskoristio Sotona i onda se Isus obratio direktno Sotonu. Da ide od njega. Dakle, utjecaj koji ti skreću pozornost. Hvala Isusu što nije dao da razni utjecaj i pritisci što su se vršili na njega, on se nije maknuo od svog cilja da će on dati život za čovječanstvo. 5. tačka. Budi odlučan, ustrajan, strpljiv, treba biti puno strpljiv, ako želiš neki cilj postići. Budi hrabar, nemojte odustajati, ako sada nije krenuo. Ideš dalje, boriš se, nađeš neki način kako da prođeš. I 6. tačka, koristite samo poštene principe. Jer onda možeš uvijek gledati unazad, imaš mir. A ljudi koji misle da brzinom, koji hoće malo brže, malo tako skrenuti put i malo brže proći, pa uzmu neke nepoštene principe i onda šta se dogodi? Misle, neće to meni stići. A kad dođe napad. Ma koliko ima ovih političkih afera u svim državama noćeš to. U Rumuniji samo o tome se priča.
A pretpostavljam i u jugoslavenskim prostorima isto tako. Što su ljudi, to meni isto je malo tako, nije mi baš jasno, kako, ja na primjer sam jedan mladi političar i vidim kako ovaj stari političar nije uspio pobeći. Nije uspio pobeći ovim što je radio netačno i opet su ga našli. Nije uspio, pa čak i premijer države može da bude. Predsjednik. A ja, mladi političar, ništa ne naučim i opet iste nepoštene metode i mislim nećemo. Vi bolje koristite samo poštene principe i uzmite u obzir i mogući poraz ili gubitak. Nije život u investiciji, u ome šta radiš. Istina je da ti možeš imati neke koristi od toga i možeš biti sretan kad vidiš da si nešto uspio u životu, ali moraš prihvatiti da postoji mogućnost da ćeš to izgubiti. Mi ne znamo okolnosti koje mogu doći, može doći rat. A ti si toliko želio imati jedan lep i smireni život i baš kad se sve može doći bolest. Uzmite u obzir da može doći poraz, gubitak, problem. I nemojte se vezati čvrsto za ovaj život. Iako ulažete u nekam, nemojte se vezati čvrsto za njega. Ako se pokaže da će taj vaš život da doživi jedan brodolom, onda vas neće pomoći dolje. Ako si čvrsto vezan za život, kao onaj brod što putuje, se držiš za njega. I onda doživi brodolom, povučete i psihički. Ali ako nisi puno polagao velike nade u ovaj život, on kad doživi brodolom, neki tvoji ciljevi se sruše, neće te povući dolje, nećeš pasti u depresiju, nećeš želiti da se baciš kao onaj brokor što smo vidjeli jučer na slici. Da se baciš i počiniš samoubojstvo. Ako si pravedan, uvijek ćeš moći uspjeti. Zato što pravednik živi po pravednim principima koji ga hrane iznutra i daju mu snagu. Znači, ako si ti pravedan, tvoj život ti nećeš crpiti iz okolnosti ili iz onoga što ti radiš, nego iz onoga što si. Iz svojih principa koji su ti u srcu. I oni će ti dati snagu i kada se sve promijeni oko tebe, opet ćeš imati snagu zato što je snaga dolazi iznutra, iz tvojih principa. A u Bibliji kaže pravednik i da 7 puta padne, šta će biti s njim? Ustaće. Eto. 10. Snagu za borbu nemojte crpiti izvana. Nemojte se oslanjati na ljude, čak ni na sisteme. Ja ću ulagati ovdje, radit ću ovdje i imat ću pensiju. Eto, oslanjaš se na sistem da će on tebi dati kasnije pensiju. Ili neki posao što radiš. Već neka ti snaga bude onoliko velika koliko su čvrsti tvoji principi. Nemoj uzimati još da imaš u džepu nešto dodatno. Dovoljno ti ono što jesi. To ti je stvarno najveća plaća u životu. Ako si dobar, pravedan, pošten čovjek, to ti je život. To ti je najveća plaća. A ovo sve drugo je pored. Nemojte se toliko oslanjati na ove stvari. Ovdje je život. Tu, u nama. I borite se iz principa. Nema odustajanja. U ovoj životnoj borbi, ako si stavio neki cilj, ako si ustrajan, onda se boriš iz principa. Ne zato što imaš šansu ili nemaš šansu, se boriš. I nema odustajanja. I uvijek budite zahvalni i za ono malo što imate. Umjereni. Nemojte uzimati previše. Vidjeli smo onu sliku u jednom, kako oni tamo dvoje vuku ono tešku vreću i muče se. Ne treba im tako. Zašto da se mučiš kad možda ti ne treba to što si imaš u tome? Znate, kazat ću vam ovo, možda mi nećete vjerovati, ali ja kad sam živjela 5 godina u Beču i sada morala sam velikom brzinom da napustim taj Beč. I tamo nisam ja ni mislila da ću tako brzo napustiti Beč. Pa ja imala neke knjige, našla, kupila neke zdravstvene knjige, neke biblijske knjige, kupila neku odjeću, dobila sam puno odjeće od drugih i tako ja sam mislila da ću ovo uzeti dati nekim tamo siromašnjima u Rumuniji, nešto sam ja tako mislila i skupila se stvari, nisam imala ni vremena da vidim šta ja sve imam. A ono imaš još i gitaru, imaš još računalo, stvari. I došao dan i ja trebam brzinski da odem.
I ja sve brzo spakirala, tako oko mene se skupilo dosta prtljage. A ja imam samo 2 ruke, 2 noge, nemam auto, i slaba, izmorena, i ništa. Ja kažem, ma nekako ću ja to uspjeti. Igne, ne ide, zapeva, teško, umjerenost. Volim da se imala manje stvari. A sada volim imati jedan ruksak. To je tako lepo, ima slobodne ruke, noge. Jedan ruksak može staviti za 6 mjeseci stvari šta bi treba. Uvijek opereš, ali će ne treba mi 10 suknje. Su dobre 2 suknje, 3 suknje, super. Umjeren. I napreduj polako. Nemojte si odmah znati, hoću ja brzo. Znate, kako neki vole, žuri se nekamo, pa nema strpljenja i hoće brzo i velikom brzinom da se obogati i da nešto uspije. Napredujte polako, ali sigurno. Budite oprezni, onome što radite. Budite iskreni. Na prvom mjestu sa samim sobom i sa ljudima koji su oko vas. Imajte karte takve kao što jeste. Zato da ne bude da si napravite neprijatelje bez razloga. Jer kad ljudi shvate da ste ih lagali, može vam to stvariti probleme. A vi iskreno, čisto, pošteno, bez mane u potezima vašeg života. Ako želiš dobru bitku u ovom životu, onda discipliniraj svoj um i vladaj sobom. Nemoj dozvoliti da nepotrebne ili štetne misli te opterećuju. Disciplinirajte i vladajte svojim telom. Dajte tijelo ono što vam je potrebno i čuvajte ga kao da nije vaše. Kao da ćeš i za to tijelo morati položiti račun. Vidite da životna borba je borba koja nas zove na trezvenost. Trezan, biti trezan. Isplati se na ovoj zemlji biti trezan, istražiti. Kada svi oko tebe tako samo se puste, da ih nosi voda. Ako to i svi rade oko tebe, ti nemoj. Zato što ti imaš u svojim rukama svoj život da nešto s tim napraviš. Nemojte vi tako kao drugi. Budite trezni. I želim spomenuti i ovu tačku, budući da je to, kada kažem, ona životna borba, to je najrasprostranjenija borba što postoji na svijetu, a to je borba za manje. Ima ona stara pesma od one švedske grupe koja kaže money, la 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 la, la 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 i la 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 la. I cijela priča tog money pjesme koja kaže o tome, teško mi je, svaki dan radim, moram platiti račune, kad bi joj imao pare, ja bi onda bilo, baš je lijepo biti u bogatom svijetu i tako. I oni pevali tu pesmu prije mnogo godina, i znate šta? Nekako kao da je to pesma čovečanstva. Tako. Nije li istina da gotovo svi ljudi što sretneš na poslu, na ulici, a ne kažu oni, nema para, teško, radim, nemam ništa. Da imam ja para, Eto, to je glavno. Ovo je pjesma čovečanstva. Oni koda su znali. Kako je ovo? I to vam je ta borba za tu financijsku, da imaš pare, to je kao da radiš u jednom rudniku. Jeste bili kad u rudniku, da vidite kako rudari rade. Znate kakav je to posao? To je jako zamoran posao. Ti tamo kopaš, još je loši zrak, tamno je, nemaš vremena često, jer tako si umoran, nemaš vremena ni za sebe, ni za ništa. A ovaj rudnik za pare i za zlato, šta ljudi trče, znate šta se najgora stvar šta u tom kopanju, pa nađeš jedno zlato, a onda ideš za opet, ideš opet, nisi zasta. A ja kad sam bila mala, znate, bilo one priče, nešto, ne znam da li, čini su to bile priče, ne znam tačno od koga, ali uvijek tako za djeci daju neke bajke da čitaju tako. A ono kad sam ja bila mala, pa gledaš neke crtiće tako ili naslikano, ono, ovi našli neku skriveno blago. Ono dragulji, dijamanti, sve se blista, a ja ovako gledam,
wow, to se sve blista, joj, da ja imam ovo zlato, kamenje, da ja imam ovo. I tako, dok ti gledaš u to kamenje, nešto se promijeni. Tvoj karakter se promijeni. Postaneš lako. Postaneš nezasitan. Postaneš nervozan. I na kraju postaneš preopterećen. Preopterećen. Pitajte se šta želim postići parama. Ako je ovo vaš problem, da jednostavno pare te uvijek pritišu. Ako je to tvoj problem da imaš problema sa parama, da oni te stalno aktivati tako da ti se vrti u želucu. Na prvom mjestu pitajte se šta želim ja postići tim parama. Što želim da imam pare, šta ja hoću? Šta hoću s tim parama napraviti? Hoću li ja biti sretan da imam pare? I misliš da ćeš naći sreću imajući pare? Ili hoćeš li si kupiti puno hrane da imaš pun frižider? Ova vreća ovdje bude puna. Hoću li to? Ali znate što, imam jednu lošu vest za vas. Pojeo si, stomak kaže, dobro, uzet ću šta mi treba, ostalo baciti. I daj mi još. Čekaj sam malo, jer ti nestaneš malo, ja sam ti dao. Svaki dan želudac traži dalje. Znači, i da imam pun frižider, on se opet ispravi zato što moja vreća je kao ona rupa, vreća sa rupom. Staviš u nju i izađe van. Ne otići. Da li ja parama želim sebi postići komfort? Jer misliš da si sretan onda kada imaš ugodni krevet, pa imaš još neku stolicu za masažu, pa imaš džakuzi. Ajde da imamo palaču kod onaj šek i onih puno automobila i tako i sve se blista. Jesam li opet sretan? Sretan. Jeste vi sretni da imate, da ja vama sada dam neku tako udobnu stolicu da je kao da na periju tako spavate. Da ja to tebi poklonim, vama poklonim, koliko ćete se dugo radovati? Ići. Neko vreme, tako onda se navikne. Ili neki ljudi parama žele imati pare da imaju ime, slavu. Da budu poznati, kaže ja sam bogat, ja sam uspješan, ja sam nešto u životu postigao. Misliš li da ćeš se steći tako dobro ime? Pa to je toliko puta dokazano da dok imaš pare imaš prijatelja, a kad nemaš pare, nemaš prijatelja, ošli prijatelji, ošli svi, slovno. Znate, kad si bogat, rijetko kad imaš iskrene prijatelje. Rijetko kad možeš se na nekoga uzdati. Jer ne znaš da li su oni tvoji prijatelji iz interesa ili stvarno zato što te vole. Dakle, bolje biti siromašan i imati iskrene prijatelje nego biti bogat i svi te slabi i klješću. A onda svi misle nešto, joj kad će se ovaj maknuti. Može se živjeti i bez para. Ili sa jako malo para može se živjeti. Može. Istina je da nam se čini nemoguće ili teško. Kako? Ako nemam pare, nemam ništa. Može se. Ima mnogo mjesta na zemlji gdje se ljudi snalaze bez para. Ima čak i mjesta gdje ljudi još žive sa kupljanjem plodova i sa koplima. Hvataju. Ili ima ljudi što žive sa jako malo i ništa im ne fali. Ništa im ne fali. Najbolje je proizvoditi u današnje vrijeme, najbolje je da ti proizvodiš sam za svoj potrebe. Imaš vrt. Ti sebi proizvodeš hranu da imaš, kad je sezona, i pripremiš si za zimicu da imaš barem hranu. A možeš si proizvesti zdravu hranu, pa tako si uštediš par jer se ne razboliš od nekih kemikalija. I višak, ono što si uzgojio, prodaš. Ili daš onima što imaju potrebu. I da si kupite ono što vam je potrebno još. Ali se može život puno pojednostaviti. A ne tako davno naši stari kako su živjeli oni. Su živjeli tako jednostavno. Mnogi nisu imali čak ni električnu struju. Ali mi smo rođeni u jednom komforu i mi mislimo da bez toga se ne može. Može se. Samo znate,
ako želiš biti slobodan od ovog sistema i slobodan da budeš svetan u duši, da budeš slobodan na umu, da ne moraš ti zato što drugi te pritišću da radiš zato što te pritišću. Imaš jednu slobodu odluke. Onda treba malo pojednostaviti život, treba možda neki komfort malo ostaviti, ali barem se slobodan i svetan. Ljudi danas imaju razne ideje kako su se snašli. Ima čak i bogatih ljudi koji su sve svoje ostavili i ošli da žive skromno, sa jako malo. Zato što su vidjeli šta će mi toliko para. Nisam sretan. Ja hoću nešto jednostavno u životu. Ima slučajeva ljudi. Danas pogotovo biohrana se sve više i više traži. Dakle, ti proizvodeći za sebe biohranu, to je jedna dobra investicija. Ti možeš davati drugima jer danas to ljudi sve više traži. Do ljudi je došlo u uši da se jako puno šprica. Oni to vide. Pa ne, oni već i po izgledu vide da to nije normalno. Po okusu osjete. Pitaju, pa zar nema nikog na ovoj tržnici što proizvodi da ne šprica? Da, ima ljudi. I taj život jednostavniji, bez te trke za parama i pritisak, je mnogo mirnije. Radiš, imaš bodove, a više prodaš. Sam. Budiš više samostalan, neko svoje vlastito malo poduzeće. I nisi vezan za sistem koliko prije. Ima mnogo i drugih načina, ne samo u agrikulturi. Na razne načine ti možeš sebe osamostaliti. I možeš plivati u sistemu. Danas postoje i savjetnici za život. Imam jednu prijateljicu koja je završila i ovu školu i ona je savjetnik za život. Znači njoj dođu ljudi i pitaju familije čitave. Dođu i kažu, znaš šta, mi ne znamo šta ćemo mi sa ovim životom. Ne znamo kako da se organiziramo, ne znamo što. I ona može njima dati savjete kako da se snađu u sistemu. Ima ljudi koji razumiju sistem, koji znaju kako drugi funkcioniraju i mogu dati savjet. A savjetnici za život mogu biti neki tvoji prijatelji koji su uspjeli da se osamostale, koliko je moguće, da sami žive od svog rada. Mi imamo problem što smo se navikli na jedan oblik i način života i svaka promjena nam se čini da je velik problem ili da nije moguće, da ne možeš izaći. Meni kaže moj brat, kad ja njemu kažem tako, pitam meni, pa dobro, koliko imaš plaću? Pa kako ti živiš? Pa kako ovo? Ja kad njemu kažem, on kaže, ne, on to ne razumije. Pa ti si nešto čudno, ti si van sistema, kako tako možeš živjeti? Može se živjeti, ne samo ja. Poznam i familije koje žive van sistema. Koji sami žive od onoga što im da zemlja i koji imaju za život. Oni su isto pobožni ljudi, ali Bog ih nije napustio. I mi se isto tako možemo prilagoditi, samo ako želimo. Čovjek je jako prilagodljivo biće. Sjetimo se kako je bilo vrijeme rata. Kad je došla kriza, kad je došla smrtna opasnost, kada je došla neimaština, snaže se čovjek. Čovjek se snaže. Nije tako da se nećemo moći snaći. I ovo vam mogu kazati iz vlastitog iskustva. Tek onda, kad si koliko toliko izašao iz kapitalističkog sistema trčanja za novcem, to je jedan sistem zatvoreni, onda shvatiš koliko se muče oni koji su njima. Ja živim izvan tog sistema. Ja nisam vezana za ovaj sistem i ja u duši nemam strah da ako nisam u nikakvom sistemu, da ću ja neću živjeti. Ja se ne bojim toga. I ja shvaćam, meni je žao iskreno gledajući ljude koji se muče, i u mojoj familiji, koji se muče zato što su zatvoreni u takvom sistemu i pritisnuti. Oni bi mogli izaći, ali nedostaje, zato što im nedostaje. Nedostaje im volja i nedostaje im vjera da se može. Može se živjeti. Uvijek postoji put. Sjetite se Izraela. Sjetite se kako je Bog otvorio more. Za Boga ništa nije nemoguće. Eto, moje iskustvo je bilo nedavno da sam ja za samo 1 euro i 20 centi, to je 5 romanskih leja, proputovala sam 3 zemlje. I to uključujući
uključujući smještaj, prijevoz, uključujući puno mjesta koja sam posjetila u te 3 zemlje, svi moji troškovi su bili 5 leja. Iz tog iskustva ja sam vidjela kada Bog ima neki plan za tebe, ništa ti ne fali. On ti otvara putev i on brine da ti ništa ne fali. I čak imala sam iskustvo i dugova. Ja znam što znači biti dužan. Ja kada sam živjela u Austriji, gdje sam ja živjela, trebala sam plaćati stanarinu. Međutim, ja sam morala sama raditi da ja sebe uzdržim za studij, jer moja mama nije imala novaca da mi plati studij, zato što je jako teško biti učiteljica, imati 3 djece, a jedno ti otišlo u inostranstvo u Austriju, te se cijeli mnogo više. I ja sam kazala, mama, nemoj se ti brinuti, ja ću se snaći. I zaista, Bog se pobrinuo, ja nisam u životu tražila posao i uvijek sam ga imala preko glave. I u Austriji ja sam imala puno posla da radim sa djecom. Ali ja nisam uzimala velike pare, jer su to uglavnom bila djeca šta, znate, puno je to za njih udati neke pare, što ja njih učim muziku. Ja sam u njih malo, tako malo, kao što dobiju žene za čišćenje. Toliko sam tražila za lekcije muzike. Da ne radim granicu između bogatih i siromašnih. Oni najsiromašniji što su mogli. I ja, koliko sam uspela nešto skupiti pare i tako, i došli neki problemi. Dogodilo mi se da jedna osoba iz mojih rođaka i tako upala u jedan problem, jako se razboljela, nije imala novaca. Ja sve pare koje sam skupila dam njoj, a ja nekako moram platiti stanarinu. I ti ljudi kod koji sam ja živjela, oni su bili dobri, oni su razumeli, međutim skupile su se ti dugovi. I kad sam ja trebala otići odjednom iz Beča, to mi je ostalo ovdje. Kako ću ja otići u siromašnu Rumuniju, ne idem tamo da zaradim pare, ovdje ostali dugovi za stanarinu, kako ću? U jednom danu Bog riješi. 5 godina ja sam nosila dugove. Ja znam što znači biti dužan. Više nikad u životu neću. Neću više nikakvu kiriju, nikakav kredit. Nisam kreditna, ali kiriju sam neću više nikad. Naučila lekciju. Ali 5 godina sam ja nosila te, hoću mi platiti, ikada, hoću imati pare. U jednom danu Bog riješi. U jednom danu. I ja sam otišla slobodno u Rumunjsku. I to nekoliko dana prije nego što ću otići, Bog je samo tako riješio moj problem. A u Rumunjskoj mi se nedavno dogodilo jedno isto iskustvo, kad već pričamo o dugovanju. Ali ovo stvarno nisam znala, nisam ja to namjerno radila. Ja dobila sam jedan telefon, tako, jedan jako jednostavni Android telefon, ne onaj skupi, nešto malo jednostavno, ali i preko njih može da se grabe pare. Preko njih mogu ovi da grabe pare. I ja uzela taj jednostavni telefon i ja sam mislila ovako. Ako sam je spojena preko bežičnog, onaj Wi-Fi, na jedan server tamo, jer mi imamo isto, na nekim mjestima imaš Wi-Fi i ti se priključiš i ne skida tebi novce. Međutim, to je bilo nešto tako čudno na tom telefonu, da ja sam bila priključena na tuđi Wi-Fi. Ali on je sve što sam ja slala poruku inostranstvo, zato što sam ponekad i putovala, pa sam i isto tako koristila internet da nekome se ljudima javim i tako. I oni su sve meni pare skidali i naplaćivali. I znate šta još? Pošalju mi poruku i tamo kažu dodatni troškovi 0 eura. I ja sam mislila, eto, i ovi drugi imaju isto tako telefon, koriste isto kao i ja. Još mi pošalje poruku dodatni troškovi 0 eura, znači može tako koristiti internet preko Wi-Fi, ništa problem. Ubaču račun. Dođe meni osoba šta će mi doneti račun. Kaže, Jelena, znaš šta? Nekako je ova cijena visoka. Koliko je? A te koliko je visoka? Moje 2 plaće. Moje 2 plaće. I ja sam prvo kad sam to vidjela se smrzla. Ali nisam paničarila. Znam da Bog ima rješenje. Zna Bog da nisam ja nisam gledala crtače. Nisam gledala filmove. Sve sam ja to koristila za dobro. I nisam znala.
Ali sada, ogromna suma, ja sam samo kazala, dobro, riješit ću to. Nisam imala pojma kako. Odem pogledam u novčanik. Nema šanse. I ja se kleknem i pomolim Bogu. I dok se tako molim Bogu, kažem, Bože, neću dozvoliti da me sad ovo uzra. Ja izabiram tebe. Neću da u mom umu bude konfuzija. Ali smeta mi to malo, znaš. I tako dok sam se molila, kao neka slika mi prođe pred očima, da kao da je neko uhvatio tako moju ruku sa malim lancem. Tako. Kažem, znam Bože da to za tebe mala stvar, ali meni i taj mali lanac smeta. Meni to malo smeta. Onda ima rješenje. Ja sam se molila Bogu i meni sine. I ja se sjetim. Ja sam imala novce kod jedne osobe. I ta osoba je trebala novce za nešto, međutim ona to nije kupila i ona je htjela da kasnije to iskoristi za nešto, a baš ta stvar koju je htjela da kupi, ta osoba, nije bila. I sve te pare što sam ja dala toj osobi su bile točno na ono da sam ja sa prvom plaćom mogla isplatiti i ovaj dug. I Bog je unaprijed nekoliko mjeseci pripremio i zaustavljao stvari, tako da ja sam sa prvom plaćom isplatila veliki dug i ništa me nije boljelo. Tako ovo se puklo i gotovo. I u tom trenutku svoji moji strahovi za dugove i pare su nestali. Ja nisam osjećala veliki strah, ali tako nije mi baš bilo ugodno. Ali sada ja nemam apsolutno više u mom srcu nikakve strahove od para. Za mene pare imaju nikakvo značenje. Nikakvo. I još jedna stvar. Ja sam u Rumuniju otišla sa 50 eura. To je bila sva moja imovina. Osim onog gitara i jedan kola. 50 eura. I do dan danas nije mi ništa nedostajalo i mogla sam još i da dam. I 2 godine sam radila kao volonter. Od dana do dana, ne znaš kako će biti. Radimo tamo 14 dana, onda poslije toga pauza. Imala sam i da putujem i da jedem i već... I još uvijek imam 50 eura. Bog brine. Bog uvijek brine. Gdje je onda problem? Ako on brine, gdje je onda problem? Eto to je problem. Isus kaže, išlite najprije carstvo Božje i pravdu njegovu. I ovo će vam se sve dodati. Sve. Tu je problem. Krivi cilj. Ne ištimo najprije carstvo. Carstvo Božje. Ne ištimo, ne tražimo. I Bog nas ne može blagosloviti zato što smo izabrali krivi cilj. A ima i ljudi koji vole sediti na 2 stolice. Eto, imamo primjer 2 ljudi, muž i žena, što su voljeli sedeti malo sa Bogom, a malo i tako pare. Hajde da vidimo šta se s njima dogodilo. A jedan čovjek po imenu Ananija sa ženom svojom Safirom prodade njivu i sakrio od novaca sa znanjem i žene svoje, znači oboje su se tako dogovorili, i donesavši jedan dio metno apostolima pred noge. A oni su kazali da će oni od te njive što su prodali sve dati za Bog. A oni nešto sakrili. Znači baš sve. A Bog ne zna. Ali mi se Bog ne zna. A on je došlo. A Petar reče, Ananija, zašto napuni suto na srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu? Kad je bilo u tebe, nije li bila tvoja? I kad si je prodao, nije li bila u tvojoj vlasti? Zašto si takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao, nego Bogu. A kad ču Ananija riječi ove, pade i izda. I uđe veliki strah u sve koji sluša Bogu. A momci ušavši uzeše ga i iznesuše te zapupaše. Na licu mjesta umre. Ali se ne završava slučaj, šta bilo sa ženom? A kad prođe oko 3 sata, ona nije imala pojma da njezin muž umro. Uđe i žena njegova, ne znajući što je bilo. A Petar je odgovorio. Sad je on htio njoj dati šansu, da ona kaže istinu. Kaži mi, jeste li za toliko dali njivu? A ona reče, da, za toliko. Laže u oči. A Petar joj reče,
zašto se dogovoriste dok iskušate duha Gospodnjeg? Gle, mnogi onih koji tvog muža zakupaše pred vratima su, izneće tebe. I odmah padnu pred nogama njegovim i izdahnu. A momci, ušavši, nađoše i mrtvu i iznesuše i zakupaše pod muža njenog. I uđe veliki strah u svu crkvu i u sve koji čuše ovo. Sa Bogom ipak on je problem, ali ne se igrati. Bog ne voli ljudi što vole na dve stolice. Moraš biti iskren. Ili hoćeš ga u životu ili neš. Ili Bog, ili tvoje ciljevi. Ili život s Bogom, ili bez Boga. A nema malo Bog, malo. Nemojte tako, to je mučenje. Ali to nije iskreno. Nisi iskren ni prema sebi, ni prema Bogu. Nemojte biti između. Svako neka izabere po onome što smatra boljim. Neće tebe Bog odmah uništiti ako ti kažeš neću sa tobom. To je tvoj izbor. Drugo je puno ljudi što se kaže neću i za Isusom. Neće to uništiti. Ali budi barem iskren. Bolje iskren nego da budeš pola-pola. Svatko neka izabere za sebe ono što smatra da je vrednost. Ako tebi Bog u životu nije vrednost, nađi neku drugu vrednost. Ali ne pola-pola. To je veliki problem hrišćana. Hrišćana. Ne ljudi što ne znaju Boga. Hrišćana. Život vam je kao kupovina. Uđeš u trgovinu, biraš šta ćeš. Gledaš, hoćeš li ovo, hoćeš li ovo, hoćeš li ovo. Gledaš kvalitetu. Tako je život. Biraš ono što smatraš da je kvalitetno. I biraš u šta ćeš uložiti svoje snage. Ako nešto uzmeš, to podrazumijeva pod odgovornost. Da ćeš se za to pobrinuti. Tako isto. I ovaj život. I ovdje imamo primjer jednog mladića. On je pristupio u Isusu i kazao: Učitelju blago, kako ću dobro da učinim da imam život veći? On je osjećao nešto mu fali. A on reče mu: što mi zoveš blago? Nitko nije blago osim jednog Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: koje? Sad Isus njemu kaže. Nije nabrojao Isus sve zapovesti. Sad ćemo vidjeti koji je zapovest izostavio. On kaže: da ne ubiješ, ne činiš prelude, ne ukradeš, ne svjedočiš lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Šta kaže mladić? Sve sam malo sačuvao od mladosti svoje. Šta mi još treba? On kaže da se sve to držao. Ali Isus nije spomenuo jednu drugu zapovest. Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima. I imat ćeš blago na nebu. Pa hajde za mnom. Na još jednom drugom mjestu u Bibliji kaže da Isus, da on njega volio. Kaže da ga je volio. Kad je on tom mladiću govorio, on nije njemu govorio mrtvo hladno. On je vidio da taj mladić osjeća da njemu u životu nešto fali i on je njega nekako volio. Da li ga je možda ovako zagrljao, nešto krenuo se ka njemu. Ako hoćeš savršen da budeš, ne želi savršen, ako hoćeš savršen, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu. Pa hajde za mnom. A kad čuo mladić reč, otiđe žalostan, jer beše vrlo bogat. A Isus reče učenicima svojim: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I još vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božje. Znate zašto Isus kazao kamili proći kroz iglene uši? To nije doslovno mislio. Nego u Jerusalimu su postala jedna vrata koja su se zvala iglene uši. I ta vrata su služila u ono vrijeme kada se zatvore glavna vrata grada ili je previše kasno ili nekom prilikom, da na ta mala vrata još može ući ako je neki putnik ili neko zakasnio. Ali su ona bila mala i zvala su se iglene uši. Su bila mala. A da bi Kamila prošla kroz iglene uši, znate, Kamila je visoka životinja. Ona je morala da klekne na koljena i da po koljenima ide, da se provuče kroz ta vrata. To je bilo mučenje. A Isus je kazao, lakše toj Kamili
okoljeni proći kroz iglene uši, nego li da bogati uđe u Carstvo Božje. A kad to čuše učenici, jednako se vrlo govoreći, ko se dakle može spasiti? A Isus pogledavši na njih reče, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Imamo primjere bogatih ljudi koji su dali svoj život za Isusa. Carevića, moguće, sve je Bogu moguće. A ovo je danas svježe. Šta je ovo? Što je to? Nije mrtva, je živa još. Eno je u mojoj sobi gore. Jedna draga muha, danas cijeli dan tako, pa me poškaklja po glavi, pa malo mi nešto kaže na umu i tako. A ja jednom prilikom dok sam tako sjedila za računalom, tako podignem pogled i gledam gdje je muva. Znate gdje je bila? Na palici za muhu. Na palici. Znate, naš život isto tako ponekad. Mi hodamo po onome što nas uništava. I šetkamo se. Kaže, ona gleda, ona palica za muve. Ne samo to. Ušla ona i pod palicu za muve. Tako, i pod njom se šetamo. I isto tako. Ovaj život, što ima puno skliski teren, a mi tako, he, kao i ona. Ali ja nju neću ubiti. Ja hoću da ona izađe van, da bude slobodna. I onako kad dođe zima će se smrznuti. Nisam htjela da nju, ali eto, bilo mi žao što ne znam da ovo je isto osuda. I život tako izgledi kao... Mnogi su okusili i shvatili da nije sreća u trci za pare i u ovom sistemu u kojem većina ljudi žive, neki su spremni da možda uzmu život drugih da bi se oni obogatili i pokrili duše. A Isus poziva uledu. To je jedan praznik, zove se praznik Sjenica. To je bio praznik jevrejski koji njih podsjećao na vrijeme dok su živjeli u pustinji. I onda su oni u tom prazniku radili neke posebne sjenice, tako od zelenila, i živjeli u tome. I to je trajalo nekoliko dana, ali to je bio takav praznik u vrijeme Isusa da svašta nešto, kao i danas, kad dođe neko fešta, neki praznik, onda svi se vesele i kupuju i ovi prodaju i svašta nešto. Ali već posljednji dan praznika ljudi se zasiti. I svetla, i stvari, i hrane, i priče, i sve one ceremonije u hramu i tako. A u posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše. Kaže, nije govorio, kaže, vikaše govoreći. Ko je žedan, neka dođe k meni i pije. Ljudi kao da su se tako kao probudili. Osjećali su da ono sve što su probali, i to nije bilo to. Isus kaže, ko je žedan, neka dođe k meni i pije. Isus ima za nas nešto mnogo bolje. Koji me veruje, kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će rijeke žive vode. Ne samo što ćeš imati za sebe, nego ćeš imati i za druge. Kada ti uzmeš Isusa, a ti surađuješ sa carem svemira, koji broji zvijezde, znaju po imenu. Kada ti njega primiš u život, ti postaješ rijeka žive vode, imaš život u sebi, pomožeš i drugim ljudima dati. Svjetlo u tami, pomoć. I ne samo da opstaneš, nego i da možeš da daš. Imaš silu koja prelazi zemaljske sile. I u životnoj borbi postavi cilj i odaberi dobar cilj. Pogledajte što je apostol Pavle kazao nas u šetku svog života. Jer ja se već žrtvujem. Apostol Pavle je bio veliki čovjek. Veliki. Ova zemlja nije bila vredna njega. Bio veliki čovjek. Puno patio. Ali umro je kao omraženo ime. Zato što su ga optužili da je on podstreknuo onaj požar u Rimu i svi ga Rimljani zamrzli. Jer ja se već žrtvujem i vrijeme mog odlaska nastaje. Dobar rat ratova. Kako lijepo on kazuje. Dobar rat ratova. Trku svršio. Veru oružan. Dalje dakle, šta njemu pripremljeno? Meni je pripremljen vinac pravde, koji će mi dati Gospodu dan onaj pravedni sudija. Ali ne samo meni, nego svima koji se raduju njegovom dolazku. Svima koji čekaju Isusa, pravednog sudiju, koji čekaju njegovog carstva. Njima će dati da budeš pobjednik
Da ne bude cijela borba na ovom životu, ne samo. Zaberite dobru bitku, dobar cilj. Ono više. Nemojte se bojiti ono više. U trčanju na ovoj zemlji. Ima veće stvari. Da budete i vi pobjednici. Budite pravedni. Nek nam Bog u tome pomoći.